It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Afitumlike, Neshabe, Facebook on Swa. Na DLFM 106.9. Na Yamfaka Sebono Hremo Enfa Ensomum. Oniminyam for Samuel, Oku Zeto Abrakwa, Eyo Swafo no, and a show my Ghana. Ene Amanone, Enkita Hudieso, Eden Smako Tuja, our Mashubajum, Hremusem. Niamabi, Kwaso, our my Ghana. Yen Embezia, and no, Ewa Washington, D.C. Wano management openi pono ene da wano mano the day ade Mr. Fred Kwaten ono wankasa ate company ewo hɔ no ma edi adaso eye GTC ono wankasa fa koti kwan a ene omode online eye full email system dia ba wano ba moden etimi process eye visa na afin so passport eye pictures ahodo edema adehye bi ewo mena COVID-19 ebesan wiase afa na nyina ekomu no bi. Na wanu mu kyeremu say enipa de hye wanom epe passport number modern edefa eye FedEx and afin so USPS so ne bo no esom 29.75 eye US dollars and enipa biada okokodi dwuma no seska we ene wonom eche no wanu mu kyeremu say GTC adwuma ko no so esan so eba modern eye assistant service edema de hye wanom epe eye passport and afin so visa ni bia ene so bo no ehye ase edi free 60 and afin so $100 US. Enipa ba ku bia sika hodo a wonom eche no ene no. Na wonu mu kyeremu say enipa hodo a wonom kodi dwuma e wo my Ghana yen embassy a e wo Washington DC e wo US memo no openipa ono de den e de Fred Kwaten a oda eye o my Ghana embassy na no na bon homoden e de na dwuma ko eye GTC no eje enipa ahodo ni nyina sika de gu ono akasa de botoma sika we no enko o my Ghana ye botoma e ha adwenye pam na mpelefo kyerem say afibia mo no eye GTC a eye Fred Cheya eye ono ankasa anase Fred Kwaten eye ne company no omutumi eye visa and afin so passport no e ma de hye beye 250 visas any passport e ha adwenye pa wonu mu kyerem say afibia no omukabo omutumi eye passport no sika botene anase dodo ni nyina kwaye 62500 afibia eno wa chiskabote onya wo mu no eya 1,859,375 US dollars afibia yesika nipa we ejigidi botom na visa mu kyerem se fitim na ohya ase ebo sa kroni no sikabote na wanya eya 4.8 million US dollars afibia sika we eno penia ono eda o my Ghana yen embassy ewa Washington DC o penia ne dinde Mr. Fred Kwaten ediafa ono akasa ne company edi adaso eya GTC make say osofo no e do hwe o my Ghana yankita hudie so ne amono ne ekyeremu say osrada sana moto we de auditor general ene wo ka biebom eya mo hwehwemu na opani a ne den edemesa Fred Kwaten a ono ene da Washington DC Ghana yambezi na watwena sensa no omo hwehwemu na mra enni odi nsem say etudwa e wo mahye bedwam. Following the COVID-19 pandemic, the mission adopted a full online mailing system for visa and passport dispatch. Again, this was managed by Mr. Fred Kwaten. Under this arrangement, applicants were offered delivery options via FedEx and USPS, for which they were charged a whopping 29.75 United States dollars each. Additionally, Mr. Kwaten's company, GTC, also introduced a new service where he invited applicants to come for assistance in completing visa and passport forms, where he charged them between 60 and 100 United States dollars per applicant. Mr. Speaker, it will interest you to know that 99% of all applicants utilize the services of GTC, meaning 99% of all applicants paid an extra, unauthorized, illegal, a figure not approved by this House under our fees and charges law, between $29 and $100. Mr. Speaker, investigations conducted by the top management of our ministry reveals that GTC dispatched between 150 to 350 visas and passports daily. Therefore, on average, about 250 visas and passports were dispatched daily by GTC. Right, Honourable Speaker, this implies that yearly GTC dispatched approximately 62,500 visas and passports. Mr. Fred Kwaten was therefore raking an estimated 1,859,000
$375 United States dollars annually for courier services alone. Mr. Speaker, you can comprehend the substantial sum he earns annually after adding fees for assisting applicants in completing their visa and passport forms, for which he charged between $60 and $100. By conservative analysis, Mr. Fred Kwadwo made about $4.8 million annually from his unlawful enterprise. Any awoti ye ayo swafo no ena ohwe my Ghana ene amanone enkitia hudie eso do kra yanso na ya dehia wonom ewo noton abeto mpesua so mrahye bedwane ne den ede onimnyamfo Samuel oku jeto abrakwa na maneboi yensam twireni elimatu Abubakar dodoa ebonom na ne se hajia sweetness na dia maneboi efiri masebetwam ebesom yen yanto akase wonse momfa nwura mu ewo sunyan ene adehia wonom entotroso akache na adehia yi ede sebatudwa echiremu se ensem bi kwaso ewo kwantempon so nyamanim nukure ni aha adwenye pa na wonom echiremu a ana no ofia de twamui ana kronfotetu amwa akoto kwantempon so ewo ntotroso a eno no wosunyan kwantempon so ekwase ne tuomu edegu ohyenkani a na ode passengers etukwan eje ne nkwa efiri ne nsem yayaja ahyenkafo yi echirem sa hwesem wei esi ana no ofia de twamui ewo mra enumre nonum abapa ho semaduasam na mo chirem se asem wei enya de edikanya esie na wono maka abodewuro akasa sa nanso yade a Ghana mampeni ene nipa hodo a wono mo hwe oman Ghana akwan ne akwantempo esensem so ebunua edege omasum abosabe ye fitadu kunte no enya de wonom etie na sempam kram wono mo chirem se sade akrofotatu ama etata wonom ewo kwantempo no so no ama akwan no so fa aye hu yipa ene obi efa sunyan kwantempo no so akopiem kwentampa na nansono ekujem efise sabe senkani a onye boneda enya mfunso bia na wotika muko na akrofotatu amo enam se sabe kwantempo ne nyenti na hyenkafo etumi family katente entwamunti na wadum kitetuo abegina kwantempo num ene esibra se wanya ne sa ne etuo timayawo ne yaje onkwa ede afre wonsem wonum aka se kirem se yekoya nim no enya de mbokatoa ato akwaso na wade wa monkwa agrato prenti wa mosra Ghana mpanifo se de yekɔ no enya ni kasem momuntumi ntwan sa hyenkafo nyina da asebetu potem ho no munti no mpanifo nya bibi sente sa de obetes kokɔ de akyerɛ Ghana mpanifo visa de yakɔso no wamodwene ho a wonom entiase mo de nsem sei eto de kasebo anim efiri bosome du ba ko ne mu November ne mu ebepem eye na na ofie dey no robbery case nko akoye kwan se makoma 9 na kwasem ni na na ofiara de ya ntia sempa because robbery si be hia eye Ford car bi a o ma passengers wo mu nyina atiguye na omudi etuo eka driver ni no kwasem ni omu ba ha mienu ye di kan no omu ni asojafo bi hia ye nti omutimi edwane e ma omutuo ba akokra no eka si ha na within the 1 hour 30 minutes time no musa ba sa bia ya umusan ene passengers esa be sia ya nyame amfafia yenipa baako yato enam anwabasi so ama nyame ato nensa de afre no de ma we nyina aba no yidi kan pa ye kwan na enye na kwan no asai kra tuba so to bo ase ya nti ba bia kamkwafo no begina bia no omitumi stop drivers ema omuyo omodwuma na anakwasem ni efia da asem si ye ebepem ene no anakwasem ni police commander divisional police commander omabom humodin yie pa ama nkomodia akoso bebere no omaboa ama barrier ba ko na wo kwan so no omude baako asan abeka ho ama omayi omude abo vantage point a ebeboa passengers ene driver fo a efa kwan so pacho kwan ni sisi a kwan so yehu first say ni e baso a na kwan no na enye hu because your confire your mantem yetimi be fa so be 7-8 from Ntotroso to Atoni kwa basunya hwe nye den ensi be sisi ade nyame anim no krani kwan so yehu na ense ya Friday ya araba for ye den da divisional police commander omabom humodi pa ama nkomodia akoso bebere no omaboa ama barrier ba ko na wo kwan so no omude baako asan abeka ho ama omayi omude abo vantage point a ebeboa passengers ene driver fo a efa kwan so pacho kwan ni sisi a kwan so yehu first say ni e baso a na kwan no na enye hu because your confire your mantem yetimi be fa so be 7-8 from Ntotroso to Atoni
kaba sunya hwe nya den ensi besisi ade nyame anim no krani kwan so ayehu na nse ya Friday ya araba for ye den ekum driver ni bi wo kwan we so ejije driver for ni sika ejije passengers ni nyina sika aside da mu bi mu sa kum driver ni nti yesle samomwaye na kwan yo munyamaye na ye kwan ni fisunya ne besne fan totro so ko Kenya sene ahafo area no nyina no na se amro besi bia betena tru ni kwan no so wo forest bi ohonum kwan no masai ti ebri bia no bedu ho na akonfo no aba abegina honum na wo mo eje nkofo enema nti amani pa ye won tempotable se de yeti ehu kese so pa wo bra obi apese otu kwan mu ti ama ti se ye wo atiti mu pa kese pa ensusu ye besu so ama abaya ne se aban class na ho bo anso se kwan nyina na oba beye amayen ya forest no mu ho na se kese ne nim se assembly fo no eye Kenya se assembly ni sunya ne municipal ni so wo machines bi wo ho no mo a wo betumi dia ba beboa abetwa kwan no so wo ho no mo na se de ka no du ho yebetumi akọ ententem so se de akonfo no pokura ba yebetumi akọ entem eni a wote ye aya de hye ahyenkafo a wanomade ahyen efa sunyan kwantempo no so ekọ atifide batemo ana wo mo kiremi sei ensema hodo ekọ so no mo bodwo so mo mpenti no enmanim yada Ghana ban ene wo mo ka bi wo mo de amfa mo amra visa de ekọ no eni enya ye pa emo kiremo ene yede asumwe yanto akasebo se yentufa enkonko piem ewa sante matenim no so peni ono ene wada True Faith Church eno no wo ahodwo Daban California Johnson ewo hyiaye so abato mpesiwa so ewa sante matemo eye prophet Shadrach edu ede adesre ede ato Ghana mampeni John Dramani Mahamendim sen manim yada oma no enye na hiasem se oman Ghana emra hodo amashebejafo ekwa asetena kwa hyeye edefa oba ene oba eda ana afinso bema ene bema esi akapen insahom suhum agro no emu akwa ne senti omo seso mampeni emfa ne ma anasa ne nsa enhye emra no ase openi efrens emtwefo hyem no de nsem tu dwa na ochirim sei ni buafu ye pa se abia beba no se perifo tenase ehye mra ebebo o man kankwa o moba pe obia enje efantum prophet Shadrach edu kasemo ene wo kirem sem ne senti efre ne ko mamadian esai huhum okokase ede atia oman Ghana amanyofo nyina efriso mo nimire nte bapem sam na yekese no LGBTQ+ no empanifo ente onfo mo nsa emfa nhase opani kasemo ene wo kirem sem abane de twam a Ghana man pendada na adeda nkwa kufuado na penso masebejofo kwa asetena ekwaji mrai ede tumo nanso mampeni eye ne ho lakadasaka kokwasa sama mekasei wafra benwa so wamfa ne nsa amfa nhase Ghana mampeni ene otia benwa so yi o kirem se ema na opitumi ebedi o mampeni ehye Ghana fo bo se oba amra no obaje dia tum na ode ne nsa kokrometire tenten no ede ahyase se ten na amra na beye adwuma nanso kirem se Ghana mampeni ede nkurumi we ne kasa na nyomoto nyina asesa adentia okogina simpie ene apaso ekasa ya o kirem se emra no etwintwam ayetwam ka bienti ode ne nhyase ase nyeje ifisa banada no na penso mo ye yenti no otimi nsanse o kirem a sana montu a Ghana man mpanifo etuo no enya ne de efiri se omo hyase ba nya hwekura no omo ahyase eye nyuma hodo enti adenti ene oba ene be mada de won mo aka openi ehu hia won mo kra ne sente o kirem se ene madodode ene mfasode ene bosia hodo a Ghana mampanifo ne amanyofo kwagye na manono nti ene nti na mrai won mutumi nsanse o kirem a Ghana ye wo koko ye wo fuma gudie na japade pii nanso nam sabe ememu obane ene adufuru penti amanyofo hu boto ano emfa kura mfanhyem o kirem a Ghana mampeni anye bia mfa ho a empa yamba atia no obedu ne ho pa ode nsem sei etenso ntwafo anim mre ewo asase wesu ye nananom ye beto wo no mo eye achiwade a omleto wo ma ye enti ye he asase wesu kura na ye nanam peso sane mo da unhu bi wonti bi kura e kan ye se asofofo ro kura de ho agi sane ma we no mu ana ye se hwan oba ne be man koda eye wa achiwade Sodom ni Gomorrah ye tia bakọ se bo twekuru no mu a omu yi ade eto mra onyankopon ka kiro no se obesen kuro no oma kuro ni se Ghana ye nyankopon man ya da bia be ka se Ghana ada o ma be na nyankopon yo ma bi o ha ye de sudamisuro ewo hom atete ye eti sanye ma we a ekoso no a amampa ne fonti mi trase entimi fe shansha mra na se ade o ye preso if last year
ɛna nanado yɛsɛ ma pass emehye beje for trase na di enti no mutime pass na that means bibi wo ho a wo mo yes ani ma bi di tie pese we na mom wo abetem tie abetwe asase moyi wo beji atum aba beji sam ayi atum no cause me say me a Christopher e be bompaye eti asa onipa oman no sa president no because of ade we no ese oman shira ese oman ni monyam e bre oman ase e ma mofra kura youth no just anyema ekoso enyefe klase e jisa anyema we tutum etumi de me makoma no DLFM 106.9 o mampanyi yewra John Dramani mama afa ne sha say sa nyema no ayeye no wontwam because ono no de ye campaign kura say sa nyema no ko onyi ntum tie so ba 6 months na ekọ 7 months ese otiri trase no ne mehye bebia fo nya trase mu say ba bi aduro no ese je twa sa de ni mu kura yehu se wo yes ade mesi echew na me ya na me trase me timi se ya na ebinim wo ayibi ewo mu se omu ya ye ko ma bi so a ye nya sika Ghana hade ne ediwa ye oni ma bebi wa abo ene atwibone ene aye o man no emu mperefo no bi ama eniema etimi wie paye eti o grateful ene greedy ene esa aye o man no ene de bi o man no ye hunu de ene ese ba bi aye ko se oba ene be man na Bible kura ka se owo ko ma bi so a ye nya sika Ghana hade ne ediwa ye oni ma bebi wa abo ene atwibone ene aye o man no emu mperefo no bi ama eniema etimi wie paye eti o grateful ene greedy ene esa aye o man no ene de bi o man no ye hunu de ene ese ba bi aye ko se oba ene be man na Bible kura ka se owo ekwa da he okode ne kwa asna ekwa 7 months ese o 3 months trase no ne mehye be biafo nya trase mu se ba bi aduro no ese je twa sa de ne mu kura yehu se o yes ade mesi echew na me ya na me trase me timi mu se ya na ese ebinim wo ayibi ewo mu se omu ya ye ko ma bi so a ye nya sika Ghana hade ne ediwa ye oni ma bebi wa abo ene atwibone ene aye o man no emu mperefo no bi ama eniema etimi wie paye eti o grateful ene greedy ene esa aye o man no ene de bi o man no ye hunu de ene ese ba bi aye ko se oba ene be man na Bible kura ka se owo ekwa da he okode ne kwa da he oba kwa da he na sa nyema we nyina no wa hunu se be man ne be man e ware na wo betimi awoba oba wa be man wa wo de ai sabe enipa kwan ahu eda ne yonko nipa ho ena aboa ho DJ Afiba ne kwan eda wo ba ho enti osofo anu asem no ne kura mo no ena wo kire mu sem ade aba kwan ha adwen yepa ne se masebe dwafo na nkasa won ma ya omo ho lakada saka bi kokwa asasa ene ma ehu hia no ehu hia masebe dwafo yi ena ne ma ehu hia ene pesemi nkumenya ena wo mani ekuhu yepam o kire mu se masebe dwafo bi mpo a wadwa wo mo lai ne buafu wo mo yepa na why you so disappointed onum nyamfo Nelson Roxen ete defia mapo ono wadwane ye pa efe onum nyamfo Sam George ningo prampra ma bedwane ene bio oninyamfo Samuel okudjetu abrakwa na oto ma bedwane o kire mi se e ma na mo bontoa e pra wampani akwamwai ensem de omodom takrama efa Ghana fo asum doko magana fo ho nyina ye o mi se yi emene Ghana for the tumi e da sha mo nso mo baaya alata mwemwen o ma komode atum o kirema de yakwaso nti Ghana e bebo ana ono mo enye enka momuna wo mu keka mo hye na omo mampanyi yewura John Dramani mama na omo na so nte se satema no mo DLFM no mu kaseti ya disabre omo nya ba a omo wa ba mu no wo mu ma ne mfa ne sancha se enye adwuma kra no mu tratra ho saa na saa no a asabatu wo mu omo so beko ha mu bi because of ye catch omo mo yes enim se saa nyema we enye esa o man bo man e che se egu o man nanimu ase saa nyema we kra beto mu da be saa nyema we e beto mu da be ya nipa afa saa nyema we ya ye je hu campaign a che se ye kutia se ye pesa nyema e beba na mo so ye enti ye de tro me de me fa fidie so ma aka je se parliament vote maker me osofo di for shadak me ma yewura John Dramani mama so ate se sre no yewura one of mine no oye supreme a oda no de obeka no ye befa me mo offer sancha se anya adwuma o man ye we gold ye oda mo ye timba e box side bibia wa ha ye betimi de ahwe o man e die ti de kodi broni achi anase e kodi amanfo bi achi no mo ombesa ye man because ye man ye asumdue
yewura ha yenya enwura yewura ese kura no saa ne ma mu de ba akura no matete ese na ebi no yɛ kura de ese nkudu me nka kura ntimi mo body akura no sese be ekira mo ma na etimi mpagya anim kɔ ntimi me to kyerɛ jama sɛ yewura sɛ mesra no yakopɔ di mesra no wɔn keka ho abamba ne for parliament for so keka ho no mo pass ne ma true ese ase do matiada ɛna obi anfa ho ɛna ese no obi anya betra ko wiase de do pɛ no wɔyɛ nanso ɔman entesa ne samba ɛne a wote yei ayɛ ɔsɔfopɔn a ɔno ɛna yɛ head pastor ɛde True Faith Church ɛwɔ ahodwo Daban California Johnson ɛwɔ nhyiaeɛ so ɛwɔ Asante Matanum na den ɔde odiifoɔ Shadrach ɛto ɛna wote ne kawie yɛnyina weesu na yɛmbu madwenkyerɛ mu pɔn na yɛmfa nsɛm wei efri Kobi asamwɔgyina say good evening twabɛwo de hye kwankron. I am doing the listening live from Lakeside Estate. Great news. Medasepa champion. Tay Solomon. Oh, Akane. Drive time host. Edema. Miamade Shefwa. Mowa Bankesim. Coastal FM. Also here live. Nakasebono. Emu de pa. Nhyiraba. Omejumapa. Enejumadi amebo. Edison. Omai Ghana. When so every. Opoku active. Yimano wasi keep it up. Bro. Medasi senior. Eni unkran shesem. Ghana ne kasebon de adro no yedisi ne aba wonchen ofie yedi komo ne nyane se wuti asema True Faith Wanom Church osofo da no ewa Sante Matanum Prophet Shadrach Edukan o kiremu a LGBTQ+ no bepem ne oba ene oba eye insuhum sahum ne bema ene no nyonko bema nso edi akatim akapenya grei bapem ne empenifo no ntumi nsanse ene madodode ene bosi amobɔ munya so mfa so nti ene so hum ne yesunsanso bɔ de magana na yedua banche mo bayere mo bibibia anya hwe enti mpenifo ansanse a ebe ha oman dache wo se ho sen 053 40 50199 0593 4065 65 madwo me wafa se me do so jonko oh bra kwa me de do asiria be tia de bre yo gracias asemo ya so for abos wo no sabe tu sa temo wo pa na ye be fu ya me kan la me ma ka to mo ho se shebinia no bidia pa na temu ku so wo ya sa je go bia bata ma me se da de mo ka ka be pi obetu no be ma afri on that chise ka be ti chow pocket ma ka fra nya botre ye ntwese kan ku nipa wo man momnetia enti wo de wonim entwitwa no aya afa ne kokot posifu aka kira mo nkyene why enti mesra wo twese kan so a wadi ye bechi watum mesra wa wani dim me pa cha wo de aye nku no fa ne komra kwan so me da sipi bra kwa me nya me hira opi ma dwo me dofo Kasunte this year. Oh, Kofi ma Ashaman Diamond City champion. Me enti adumre. Wafa wadwe. Meju si opening. Wafa ye kroma wo ye mpeni for no nso amondwe ho. Edio. Ana ye asofu binim so ayomu petemi kuminya. Denti na mekasa. Eya ban ye twem. Won se sa de no ye najin san ko be ma na ye mra enti we lawyers we Supreme Court nti omu di asem no say we omu di wi na be mra bo a asaba na omukọ kan yo ana mi tell so omukọ kan say ye wa so fufu na mutaki abai na no tizo yeah sure emani di to me bo a ene de amanya nti bi de and so change of government by no say asem no akozi say e kire din very good won ye promo a Ochobe brebo for bebre yin na ebusa. Mate Kofi, ya men kan ho. Ma dwo me wafa se. Praise. Hallelujah. Senior wudin ni baabi a okasa free. Set sakmo no. Bra set na hye de. Boko. Me wafa se ma minti anumre. Empenifo no ma wonye wa adwe se on baji bibi atumo. Wo side na Ghana e chiwade. Okay. Ye pa won chow. Ma won ko jibi biantum e pa won top mate woni nyame nyadwuma o se woni nyame entra ma dwo me wofa se yeja wofa ma ho fe wudin ene ba bia kasa free ante million o mama ma feel papa me ho e se no da so me free okay yeah no krasem no kra me dia na nkyere ma feel
Yo. If I tell me, may enter anyway. Yo. Me pacho. Me sa gege no. Me ka wo makuma mu say. Sa die no eye chiwadie. Ye na na omu. Na Ghana mai. Si se enye. Ye papa no ye sre no. Sa again no sign no two sa paper no kura me person no shi no fa to toilet no flash no. Ida say. Never da se pa ma hofe say won so obo edigura mu. Ma dwo me wofa se. Na ma kwanso. Kwanso a. Eske dodo a. Kwanso. Yeah. Champion me enti anu me. Ya sempe de fono. Se mo ke bi ewu. I'm sure I'm going to have a holiday. It me wale 4, it me wale 3, it me wale 2. I don't know why you're saying that. And my giri no. If I was I'm saying that I'm yet my mind. Yes, yet my friend won't tell you. You can I pa. Matime da sipi. You can I the more de. Remember, mama, my man, what a man. And they are more yet than San Camwo. My Jama offers you didn't be a casa free. Champion me into anyway. Yeah. Yeah, that too. That's a champion. I do not realize it's 24 minutes in our time. I dare come out of the well, mean 10. It's a ah, now what to be that? Sabi any park and any pahu. A day. Yeah, but almost that I am going to cry and your movie cry. This year, hallelujah. Amen. It's Apakan. But Apakan beton come. That's the P. Me offers. My Joe Medafo. Hello, Josu. Senior, we didn't be a casefree. Yamia don't met your papa now. So, yeah. Pipacho. Your favorite Richard in Fresh Media. Champion media, my enemy. Pipacho, say, Speaker ka say obehwe normal ye normal sign. Me kai pa ye beto abanim. Me ba say e ba ni say won wo mu hwehwe anim no. Omu hwehwe anim play bo speaker or say parliament wo mu hwehwe anim omu de audit ho no eno na na ye bre no. Omu nye normal sign. Na eno no bi aka no. Eno ti amase say banchi mbo menkani mbo. Awra hosem. Na enwa mpo aba me nye biare. Aden. Eden. Omunja is a musio din omugusu ote omu no mo ye no. Okay. Omunja ye no man nkoso man. E bia na nsuo yirifa ye. Omu hu no mo nhwe ni enye no ho ade. E da omo ni. Mate senior. Medasi pi. Maju medafo. Minia. Hey, Abbas Austin 49 nana tema champion. Me enti adumre. Hey, atemo. Na bende. Ghana mpeni bo. Omaye krokro de Jones e perifo say asomrofie dwoa e na kramanya dabre sesi ade enwoye senior omaye krokro de Jones wunim ne esaye ni ka say John fo so ne di edimo so mo so le na omaye krokro de John zame bi senior ye be sire saade we enya ade a sabi Ghana ha keji nkwala kra we keji nkwala 10 sabi keji nkwala we 10 krampo na say omonje sa sabi mususemi ntuma keji nkwala ka ombeti afi omo pa tofe e dada wo mo omonje we ntum ade tira tempe ni fo samuel say omonya mpene kra keji nkwala de tofe na dada wo mo e kra monye tofe ni biscuit Odi opa sa samra we ko never tofe ni biscuit ka ho keji akwala kra sabi onyi ntum enti ye refre ye mpeni mfo no sabi ye nim se omunim de enti omonya ne efe efata edema omanya ebeti makoda nim because we dey sabi oman hwe no oman ansipi ye akasa ebesipi ma de amom mate same me de obesi am nim se obi wachire mate for na me da sipi ne won tiase ye madwo me ofa se hello no ofa se madwo no ofa se ase won temenka ofra ya na me so wadafa mesra wa se wofra amanda aya nya abotre boko na gina so na wofa ene eni enkobo mesra wada ofra ena wodasa obeha madwo medofo good evening senior within ma bia kasa free senior kasa free nya all right within na uko kojo krom ate kojo krom na nse me pa me na chacha akra
Sir. Did I be kwana ya frame? Oh, da be kwana frame na yen nyina yen kofi. Mate. Me da sipi me yentio. Me pacho Saturday we party. Mama of Assemblies of God. Yes, sure. Say, Assemblies of God, the beautiful. A bema quite say, or my pregnancy, I do win to. It's on June to Yaman and break a crack. Or Baba Bonting, you are but yourself more order to be ordered, but time again. You'll be an Akuma 20 years, but I said. Mesome da se pa champion no so adwenkyere ma dwo me dofo. Sammy B. Sir Kwadia Tama, Community 11 champion. Me enti animri. Yo, Sammy B. Sir Kwadia ni Tama Community 11 me da ase. Saki enti o. Enti sa ge asemu e wo ho. Oh, na dey. E da ho okrum. Ye penifwe. Chese. Eden hawom. Chese, eden hawom. Sesia chese. Mo fanto se obi anware mienu. Bebia sebi kafrache adekankan efiri hoba adekankan into dia adekankan a unhu se adekankan we bon tese yempeni fo na nkasa nso mo yebi enti no mutumi enja entumi enkasa ye engine tumu no sak no nyakopon ba mate nyame ba mate onyame ehuom yo mate pa sak wonso ene wadwenkyere ha me fa me last call na ma sore so na me bre no enya ye be anisa ma dwo be dafo ma jo do odi ne ba bia kasa free sam kokko me sa free do isa kokko me yentu animre yi papa wa usha obani be makasia usha tikan benu oh, Messi. Oh. Now, we can't say, and yeah, they would just do car or my young mamma them about to it. I am one po. I may count. Many of them of us if one need you. Eh, who keke. Meso Matemeda as a pan or adventure or they abba. Majo Medofo. Hey, Medofo, we do no buy no. When to me, Yana and Nasu, and I'm Metian is in your way, will be too much. I mean, for we chat to an amendment or inquire, Brasso. Majo Medofo. Hello. I'm afraid we didn't be a free. Nipacho offer Sammy B. I Auntie Emilia, Niana Mesamba. I will say, Sa gay Samuno. Eh, bonnet tell mammy. Hello. Metonka, offer Metonka. She said, I dare not a mammy judging Papa. One will say, would that want to meet that? There be a DNA, a year, you see. She ni wiase ana she ni Ghana ha se ye mpanyefo betinya aye atimi akonye sika ahye ye kro we na omo sanya ma na mbe fa kwa Jessica die kro no sam na ti se ebusu sam na hwia ore to boase me hwese de obuafu na hwa ahwe akura be pai me sere opa mate ya mu jema ne kan mate kafra wate eden yenim se odi wo mu achi ahwe obeka abedu baby kura ubenya broken heart me sere to boase anhwe ubenya broken heart ma adwo medofo ya me last call odi no bia kasa free alaji twasunte mama metro pa so fa me so fa no so bi ba ọmọ obi ofufuro nso nkata na obi me akwa no asamba mate na de eye Friday ntina ma sha de ja no enya hwe ebi nsi bio medase yenko mate medase yenko mususem nemo mi si Ghana se bejo enya anyoe okay omu de no mu pa bia omu nye nemo mu no no mbe so mu ye no yo eda omu anwanim mate me ko ka se mi sisi a me ka se mi ka be fona asem ne papa no munti o me ko ka boni ye se police machi mo fi kwasem yo nti omu dai so mu ka kodi omu boni na ba bia dani adesoa ama ye Ghana fo ye ntimi so mu kwan be so ade a bye meseme da se pa ene wonti ase ne wadwenkyere wie Ghana ni mintumi emfa bio ena mbere ba bia do ni tire mpanifo no se ye kana se o mantie dia tiade we Ghana fo ni bi se wan hwe ade sei ena wonom ebeye You be boni dia me dem asama no. Kwadwo wo ba no papa ne. Ade. You be boni dia
dia ya be boni dia me dem asama no. Ene wa hu say next year Friday enti ene ye ntu obi afo. Ye ne yakro no. Uni ana me chiri no, me ne maguzo no. Uni ana me chiri no, me fre kurasi abakro. E ma akoko mo me he. Ye ni am neska fo me chiri. Hey, so here you already. Me kurasi bi wo banka. Bra, kurasi bi me ko bi wo, mu koko na aka wuram. Mo kwati mari ye. Hey, sabi asedo. Ene ekwape mechena se ya na ye kodu cream na mom opele ene ye weekends aya hwe hu ye wate opele mame uko mi awase no fu mame oh mame me na mi busa na sema mame me pa cho na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomechi no wabetina mechi na nsa koso nufu tinye se bia wo na mada na mada wo ba ya no wo huni no mada na mada ana obaso so me nufu si wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada. Oh, opele ni mabi wa ya manye enye weekends enye ne sa oh me di we jamo mesra mo maya no se munnim fine boys no weekends ya mo hwe mo ye futo we muntie ne ye pa ba ma wo seche space bracelet 5 gudin sa ring be 10 esese no le space no mo osum ne bet ene ne mpaboa aya de kro because ba ma no hwe ma oye fan boy kombede me kase ba de me dia si emusemufo ne ya maze mebele ntwene se mo ede ema yen DJ Omarion Edmi ko pie mo abe fonten so Facebook ada fe YouTube and TikTok makase bono we ya humfoni any videos ahodo nyina bi etime ehwe yem DJ Zigibi senior technician on duty chichibe fie from ade makase bono emuda ho de mokrogen DJ Afiba the international DJ ema mi mola support makase bono nya hode mapa gina me naso ebo adwumaden edesemo menso me hwene tia sentemu a me kwa ne kontrokro besema nimre no edi ameje so ya takrade kwadwokrom twa be wodehye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsi ompene menkra moden ene Alhaji Abdul Kwasunte mesaraso ama wusuo awoso atwaso edem obetia ne say zigibi echename nyina yehia ewo Lumba fadwumedie na sevisa honom ene eboso echenum le nonsia abapa wo semeduasa kopeme se wa bebre na wasere kwan akofi obeji wani edidi anom aka ho na medical say yempanifo no wono ma ye den mira na nkola ne celebrated.com.gh embomidi mame